ñandi espera kuara. Ya esan yo kuñande ya ni epoite a misakase pe segundo tipo de terreno a ver Jesús mombe kuñande con boyo ya harupi. Oye que peñemiti ha. Con capítulo 4 versículo 16 y 17 mombe uñande peise. Hoy oyoguaba pe joave pe itatibe pe ape semillas na pe mba'erani. Ohendu miñande yañi havu apope ogueroguaje o recibi ha ndahapopypukúi rupi ndopytahatai ipypekuéra upévare oiko'asy térã ojejopyvaíramo ogueroviahaguére pe ñe'ẽ pya'e ojei chugui mba'icharupíla pya'eterei ojei chugui ha'e ho'a itatýpe la semilla la itákuare jaikuaa hataha pe upe itapa'õpe oimimi la yvy ha upépe heñóikuri ko planta pe upéa ndahapopypukúi he'i ha mba'éla oipe'a pe chikuéra el enemigo oñencarajeýma he'i ko'ápe omoi heko'ẽpekuéra jepy'apy ojepy'apyvaíramo jepe ojepy'apy oñequebranta ha he'i chekuaimo'ãkuri la Ñandejápe a seguíamo iporãmbátama ha ndaupéichaiko heta vece ñeñe'ãmo jepe ijapoporãmba ko yvape'ári ojevaimimi ñande ha umícha jave ñande ñañekarãmante Ñandejápe oiñaclamái chupe ha'éta ñande sostener aníte ijajevy he'íngo peteĩ ñe'ẽ ñande como cristiano jaguatarã tenondéoto ha yvatéoto ha la vida cristiana ku bicicleta áriguáicha pea japedaleámante'arã ha jahámante'ã tenondéoto peave ndikatúi jaha ñandekéoto a la derecha ni a la izquierda ni atrás otopeo ha la vida cristiana upéicharãve toiko ñande jaharã tenondéoto ha yvatéotevare ñañeha'ãkena jaguata peape dirección pe che angiro chepojopy ha cheañua ndeguara ko árape ha terehasa por ahí. Komarandukova og̃uahẽndéve Radio Nuevo Tiempo rupi reikuaave hag̃ua Ñandejára rembiapoukapy romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epy porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApp-pe +595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.